tuna hian Durtlang North Volleyball Club te team lineup kan clear meka zanina hian Durtlang North Volleyball Club te le Tuichangral Volleyball Club te in khel kan clear don ani munom le don le maya in khel munom tak mai zantin mai en tur oma mitatlaya Miral biak dika ania kan second referee hi sos kelal muan puya ania tum saka an korum hak lai ma hianu za thalak te pawma katiang khania tin pu e rongwa wate chung public veng chung aizol in an nu zakung sha bringnan jersey and sponsor boka RCA pakhat ming thupin refreshment haron tum sak boka tin heng ba ka hianin nga na ber pul an muan puya punte advisor le MLA sang turzo constituency pu W chwana ma MLA pi chang tena theina na an chan puya pu kelal ve wanal ve na MP rajya sabha ten ngai chulang apia an ngai to puya service le don Tuichangral volleyball club tan first ball tha Sashank single in zomwanan low block lat mai ban chan thathin em zomwana block chunga tangin zoman sanga ani mapuya captain first ball tha Sashank single in Saitea low block helet lat mai halai tangin mapuya service le don 7-4 ai bola Avona lutuk an block fu silava 6-7 first ball tha biak moana at hiam bu ka tangin biak moana singa veng thongwal service ve thunga first ball tha high bola Johana bokan pele high bola Johana khobel tlangwal awan vuna te reng em Sashank Zuang sang le mai Zomwana amita bolina fu phatlat mai net azwan pel tikha achiang reng maya te mina mitte an mim dewa an chele mei turanga yang GIG Motors India Ramakar Shal Nember service le don Tuichangral volleyball club tan Bia Aron voan block ron kai deu CTP awan zuang sang tereng service le don Johana tarang hunga chang po hian hlom ding takat captain Durtlang North Volleyball Club tan ai bola Sashank block per hi athui lutuk thinan vona ti hi chiang ani block zong tipia Johana tarang Tuichangral volleyball club tan sang zot Saitea
Service ngal doon. Block per thui lutuk Johana. Johan van nei sanga. Ringem han khel hi munom khop maya. Tipia. Net bulbora an fight new newa topa tipia haron rithapup mai. Tipia. Saitea. Si zonon moya. Setter. Service vele a. May bola. Penon le a. Block vok per hi athui thei lutuk. At sanga. Tipia. Visdona TVC tan. Bia. Thang mina halai tangin harang lutuk avona boxia. 25-20 in first set. Durtlang North Volleyball Club tenan latap hota. Railaute kan solanga Aether Pro Volleyball League sang ni somni pali clear turin kan laulet ang haldon. Ani. Si Paul hati hi Tuichangral Volleyball Club te han niya first set a Tuichangral Volleyball Club te nan reinforced player han play an khel tir lava tuna hian ronda lut ve a single in Saitea block tat mai thang minan high ball. Wat sanga captain. Service li a Durtlang North tan. Saitea na Johana sa siyang kawak an low block vele a low block tha vele top mai. Block omlaw. Tlam hungat tangin Johana. Parang kot hapop may. Bia. Service vele doon. Biak muana. Biak muana hi biak muana. Halawlan ni reng may. Manilo ka. Johana high bola. Net fall tat mai sa shank. Four three. Biak muana block sira. Adiglet set tat mai sa shank. 7-5 in an nit ta Durtlang North lamin set khat nei zo kan niya. Biak muana. Vuak. Sa shankin laulap yal tat mai. Biak muana.
plan chi sang sang ti du tan kan lo ngai ven don nya Saitea Saitea placing le a pointer on hu pile zo mo na van chiang thin em Sonu ron cheveta mai bola sa shank an van block phui em saya Sonu service le don Johana tlar nunga tangin Johana Anam mi alaw say tak mek mew ni MP te oh patan lampang ka chu sai long meyang placing an la chan ti sham na kai sham e ball te bia fan rang te reng em kha chu thang mina bon lutuk Vunan na sa may boxi. Aldona 11-13. Bola te de ulit ka. Sumana ng kay kay Luis Shama. Mupuya 14-11. Ani? Saitea. Service le doon. TP boro ka van cham rei thei thin em o biak moana back half first ball tha TP ya wat sangan laula Johana an hup lut zolau ani ya tel du te chuan he phone number a hian in lo zot fia don nia Ambano i don em te service te don biak moana bok an pelea kabel nge Durtlang north laman in siam thathei don mapuya Analo tuk team Johana in sanga Hiki tian pa fa pa ni ya Sai ve me ni chu Sonu idea tha akutina follow la wani Sanga service tha Sonu Don Dan mu chun som thei don em service don a Johan (19-20) second set ani Sonu bok pelea high bola block chunga tangin katiang ka chu dan vak ngai na omlo TVC tan win heta fan chan thave apia Sashank
Rin heta lo la chan thau mai ai bola ma puya ala kai ana chan thau mai ha thui ta lu tuk kha chu block per ra thui lu tuk klat Chiang lutuk and line na sa shank in netok sa shank ka service le don Durtlang not tan Durtlang not lampang hian an dius pui thei don biak moana single block khak chi ni lo zone 2 tangin athiam bu ka tangin point 1 hule in 25-23 in second set an la vele ta Johana first ball ta one two what sanga amak neu what sanga biak moana halai tangin point ron hulia Tuichangral tan biak moana mapuya captain service dia an hop lut zo lo le tlat mai sang oh ya mau bok val service let Tuichangral tan mapuya Saitea service let don Saitea va han zuang lai te ring thang mina mai sela bori bola hi chana poi moni 8-10 wat sanga service le don thang minan biak moana hup lut zo lawa TP van hup lut cha 12-9 ania substitution an siam le Tuichangral tan first ball tha bia finishing kling in a tha tluan thak mai kha chu nung phathei do nem thangmina thuak lu tuk biak moana block sira sonu dan hi wang thin ai ka tiang chu 14-18 ani anu phathei do nem
chan kai sham sham sonu bokan pele a dikle chia chia tat mai line a tpia service vele a Johana high bola Hapahan mo em khatsu sonu hapahan mo cm khatsu Johana high bola tangin block out cut mai Saitea ani sonu and line na hapahan tok chai ve ka chu 16-21 Saitea bon lutuk ka chu si tenge bon Saitea ka chu kan lawin hial don nya setter nge bon Saitea chiang lutuk tak mai free ball awak tir thei kha setter kha bon ani chiang lutuk tak mai a moi lutuk tak mai ron vot kha Saitea kha bon boka Jahan tar nunga tangin Saitea bok ko thale zok mai thang 19-24 nia biak muana athiam bu ka tangin point khat ron ho belia tikhan third set 25-19 in Tuichangral lamina na le ta a what song a block of 1 point in m thang mina le sang a Mapuya Pangmina Saitea nung ola Johana TPN block 3-4 Mapuya có chiang chín em Johan van nảy sang à anh 5-3 TPN Mina sonuron luta let hal pop mai phui the mai six all sonu ai bola tangin chiang lutuk chin ma
8-6 Tipia sa siang tar mo tangin Saitea le sonu tar handing siya let's waka Joseph alawluta Johana hindang thayla daw let's han thấu mày mình phải ta lâu mà ai bỏ lại sonu về thùng anh đã chăn thấu mày anh defense vẫn chặt tiền em sa sang để sinh việc mua nào mà hai bỏ lại Saitea awan hậu về cả chú sonu volleyball kaptan lutuk Saitea shock ban cha em kha chu idea lutuk in heta sang service le don biak moana mapuya Saitea volte mangin point ron huvelia don anh chăn chặt tê rèn nè nó tộp na hậu tariao máy sonu 15-13 Tipia siang lutuk tin Johana na isanga apui lutuk thangmina prasang boxia one block thate kher em anin ni rwal chauta 15 all ani tuzok in nge fourth set la don Johana service le a apa mak bol ve ka chu sanua sang viau lau ta se lang not volleyball kaptan 16-17 ani thangmina han block chiang thin ve ya ma har khop mai fourth set hi tir tangin ani he tok chho point in kal san thuyanom le theilawa an phar sang dum tu piak mon le Saitea khatiang ball lu ta chon an hlom khopang Saitea Johana aku thian thil la ti thei khop ani zanin chu thangmina
Saitea. Lachana Somsanga le Johana hi andang thei lava Johana bok andang thei lo ani Johana hi 21 all. Biak mua na end line na an mo thei don em Tuichangral lampang hian Johana handang thei lo le ta block fu thei lo tlang pop mai ni 22-24 ni ya Tuichangral la min point khat an mo a point khat mo hi an mo thei don em lâu là đăng tlat Sonu high ball at an point cut ron hulea tikhan fourth set Tuichangral lamin 25-22 in leleta Janina Tuichangral volleyball captain 3-1 in Durtlang North volleyball club te an heta ni Janina Kuris player of the match Loman Dongtu Chu Durtlang North Volleyball Club at Changin, jersey number 14, Johan Vanessa.